Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kambening matibe kapanaligan, lumapit taking trono ning Diyos, bata nga kamtan ing lunos at saup, king oras ning pamangailangan tamo. Alleluia. Kilagyoning paning anak, ang paning Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kekon timurin. Pakamalang kong kapatid, metumpo ka ring ikakalungkot na ring pengari. Iapin po tang ding karelang anak, ela misasan metong. O ini po yung metong karing problema. Burin ang sabihan, ela may kakalugod. O ini po yung metong akikyakan daring pengari. Potang ding karelang anak, ela may kakalugod, ela misasan metong. Makanyin mo na po king Santa Iglesia, ding inkakatamong Ginoo, king Ebanghelyo damdaman tamong ini, may nga diya para misasan metong laring talasal pantayan. Jesus prayed for unity among Christians. Etamong misasan metong itamong talasal pantayan. Yang ini, bayo tayo po'y sundo iting Santa Misa, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Nung ikayong pengari manandaman kayo po at ang ela may kakalugod ding anak yu, makanyan mo na naman kingapong Ginoo. Po at ang eta mo may kakalugod, malungkot siya yung Diyos. Sisyan tamo po iti, manyawad tamang sikanan, king Banal Espiritu, ang mamantabi kaya katamo. Manyawad tamong kapatawaran, king Diyos. Ginoo ikayong panaligan ning balang bininyagan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo, ala ng maulapang lugod kesa king kekaw. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, ikayong babiyet tetagan king pamipatutumi king Diyos keti king yatu. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos amayupaing totoo pakaluluan na katamo, at king paong patawad na ring kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, bustan mong datang yakya kami ing espiritu mo, kambening upaya bankapno na kami karing kekang kalam. Gawan mo sanang kalugod-lugod keka, ring puso mi at makasadyang tupad king kaburian mo. Itiadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambe mo at ning Banal Espiritu, Diyos, manggaman king alananggang. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Buri ng abalo ning komandante nung nanupin ing susuplong da ring Hudyo laban kang Pablo. Inya itang kabukasan pepalakono ring tanikala ng Pablo at inutos na karing pamutok daring saserdote at king mabilog a konseho ing mipulong lo. Kay bat, tiki ni Pablo at pepayarapana karela. Inyang ikit ng Pablo ding mapilan karing kayarap ng Saduseo at ading aliwa naman pariseo la,
nga nang migsalitang masikan, king arapan ning konseyo. Kapatid, metong kong pariseo, ding pengari ko pariseo lang. Mirap ko kaya kayo keti, uling panayan ko ing pangasublirang ding mete. Kabudimdamda ing sinabi ng iti, migmula lang mitwa ning pariseo at saduseo. Misagsagya ing karelang grupo, uling sasabyan da ring saduseo, king ela mipasiblian me ring tao, at king alang anghel o espiritu. Dapat ding pariseo, maniwala lang naman tungkol karing atlong deti. Mitas nong mitas asiwala king pamitwara, ding mapilan na yaskriba, akapangkat daring pariseo, tinalakadla at migprotesta lang masikan, ngara, ala king akakit apamikasala king tao ngini, mekad menakityapin o mekaramdam metong ay espiritu o kaya metong ay anghel. Meging tutong magulo impamigdebatira, inya migagana kaya ing komandante, pota pamindangan de i Pablo. Inya inutas na karingkeyang sundalos, ing tipala king kapulungan, at ilakode busalda i Pablo, at idalare kilub ning kwartel. Kanitang tutuking bengi, pepakitya kang Pablo ing Ginoo, at ngana kaya, emo painan ing lubmo, nung makanano kang minye patuto para kanako keti Jerusalem, makanyan mo naman ing daptan mo, karing Roma. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos ko, iligtas mo ko, ika ang pag-asa ko. O Diyos ko, iligtas mo ko, ika ing pag-asa ko. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling kaya kako magsantong. King Diyos, kakong sasabyan, ika ing kakong bukod Panginoon. Ika Ginoo, ing bukod kong pibandyan, intula akakong pagnasan, kareng gamat mo, tsumayap kong kapalaran. O Diyos ko, iligtas mo ko, ika ing pag-asa ko. Ing Ginoo, kakuyang puryan, uling kako babeyang maya pakausukan. Kakong kaisipan, kayayang tataryan, busal naman ning kabengyan. Eke malyaring kalinguan ning Ginoo, uling paratiyang at syukisipin ko, matatag ko at maugon-ugon. O Diyos ko, iligtas mo ko, ika ing pag-asa ko. Inya ang puso ko masayaya, at matulaya ang kakong kaladwa, pati pa may kakatawan ko panatagya. Emo paintulot ting miras ko, king karinandaring mete, ne emo ipaintulot kinding kekang kakaluguran, dungdungan de ing kutkutan. O Diyos ko, iligtas mo ko, ika ing pag-asa ko. Alleluia, 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 Alleluia. Ingino nga na, era ko lakwan magdilidili, magbalik ko kaya kayo at magsaya laring pusoyo. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo,
manatiliya kaya kayo. At keka antimoren. Pamamasaking mayap abalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Tinalangaya banwa Jesus at ngana. Igpa, emo ila ring ipanalangin ko. None patiretang meniwala kanako, ulining karelang patutu. Maging metong langan sa igpang, antimo ika, at ika kanako, at ako, at iko keka, ban ilaman maging metong la kekata. Kanita ing yatong maniwalaya, king ikat tinubod mo ko. Dininan ko lang, king ligayang binye mo kanako, ban ila maging metong la, antimo ika at ako, metong katang mo. Ban maging ganap lang metong, kanita ing yato abalo na king tinubod mo ko, at liguran mo la antimo ing pamaglugod mo kanako. Igpa, buriko nung nuko ka rin, kaya bekula ring binye mo kanako, barang akit ing binye mong kaligayan kanako. Uling liguran mo nako, bayo pamela lang ing yato. O igpang banal, e nakabalo ning yato, dapat ako balura ka, at deting binye mo kanako, balura ko, king ika, ing mitubod kanako. Pepakilala ra ka, karela, at isundok kong daraptan iti, baning lugod mo kanako, munye, miyabye karela, at ako, manatili ko karela. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po kaya kayungan. Antimo po itang introduction ko nandin. Metong karing peka malungkot yung adadanasan ni kayong pengari. Yapin po tang ding anak. Ela po may kakalugod. Ela may kakalugod. O ini po yung metong karing pagkalungkutan daring pengari. At naman pong may kakalugod ni, ating may kakalugod karing anak. Pero neng misan, atin pong may kakalugod, may pate-pate, o kaya may papagdemanda, uli na ning mana. Neng misan po makanya ning malilyari. Nya piningkaya katamong ginuking Ebanghelyo ngeni, Jesus prayed for unity among Christians. He prayed for unity. Itasanang misasan metong la, dingkayang talatuki. Where there is division, nanapo, where there is division, where there is exclusiveness, where there is competition among churches, the cause of Christianity is hurt. Masisira ya po yung Kristyanismo po atang ding talatukin ng Kristo, ding Kristiyano. Ela po may kakalugod, ela misasan metong. Lawin nyo na po, balo ng Jesusing malyari ka rin Kristiyano, ating Kristiyanong Katoliko, o kaya Katolikong Kristiyano, ating born-again Christians, ating Protestanti, tamo akakwang may kakalugod, misasan metong. O yan po, masisira ya po yung Christianity. Agyang itamong Katoliko ng misan, etami kakalugod. Etami sasan metong. Dengal wala bisang maminto keng Santa Iglesia.
O yan po yung maragultang problema, pero there is always hope because Jesus prayed for unity among Christians, not only for us Catholics, but for all Christians, the followers of Jesus. For all Christian churches, we are divided. O yan po yung makalungkot. Siguro sa mas nantanay sarili tamon, kilob na ning Santa Iglesia, kailangan there must be love. Because Jesus said, love one another as I have loved you. May kakalugod kayo nung makananura kayong liguran. Uling ita mo po mag-reflecta mo king kekatamong Creator. Ita mo po atang may kakalugod tamo, papakitaying Santissima Trinidad. So yan po, nung eta may kakalugod, baloy po king Europe, in Christianity, mamatdayo. Baloy po rin milog ngeni king Europe, den Muslim. In Islam, ano kasikan ngeni. Po, dakalang mako-convert king Islam. Dati lang Kristiyano po tang kayo lumipat lo. Eko balo nung nanong sangkan. Po tagalang at ilang akakit. Keng makanyan. Den ang alwa naman Muslim, lilipat lang Katoliko. At sana dakala ring lumipat. So yan po, kailangan siguro individually magumpisa keng pamilya, ikayo pong pengari, pakaturuan nyo ring anak yu. King luguran de, ingapong gino, pero bayo de luguran ingapong gino, pakilalaya pa ingapong gino ka rin anak yu. Pilan lang pengari kaya kayong pakilala de ingapong gino ka rin karelang anak. Ang gapong deng anak ere akilala ng Diyos, King kapamilatan nyo, ay ala po magbayo o ining kakulangan tamang yan formation. Kailangan akilala tayong Diyos, makananumeng luguran ng mo kakilala. Agyangi kayo po, in pekasalan nyo, pekibalwan niya pa mo, akilala niya pa mo, in kaya kayong asawa. Ikit meng makanyan, pakasalan meng tambeng, alipo, kilalanan may pa mo. Bayo may aluguran, kilalanan may pamo. Makanyan muna man kingapong Ginoo. Bakit atintang maragula problema? Kasi etaya talaga kakilala ingapong Ginoo. The real problem is we do not yet know the Lord. That is the problem. Our problem, we Catholics, is not membership, but discipleship. Dakal tamo pong Katoliko. Pero, oy tayong problema, dakala pa rin makakilala. Nya panupaya yu pustong manar ko, pakakabakaba ko, bang kanita mabiyasa kayo. O nang dengal mo, manggagamus lang, manggagamus. Kakaba ng manaraling pari ngayon yung araw. Si-share ko po yung kanakong tinggap kingapong Ginoo. Kailangan mag-aral tamo formation. Pag-aralan niya yung kasalpantayanan. May aluguran ni nga pong ginunong may kakilala. Nyari nga lawin niyo po, split level Christianity. Sisimbala, pero kalwalda, ala na nga pong ginong. Dalan may nga pong ginong, kalwal mo kaiba na ning misa. In misa, eya po mapupupos keni. In misa po tang kaibat na go. Nung nanong dimdam yu keni at tinggap yu, ipanaral yu kareng aliwa. O nengali, kaibatang sinimba, makatuklip talabi. Pagchismis tayo Kristo, kailangan magmarites tangan. Pag marites siya po yung ngapong Ginoo. King kapamilatanan ng amano, ampo pang dapat. Potang yata mo pumikakalugod,
o ini po ing metong amalilyari, the world cannot be truly evangelized by competing churches. That is why Jesus prayed for unity among his disciples, that we might be as fully one as he and the Father are one. Ing Diyos metong yamu, kingatlong persona, igpa, anak at Espiritu Santo, metong mikakalugod. Metong yapong po yung Santa Iglesia, metong yamong Kristo, kailangan ni tamo, mikakalugod tamo. Nganapin po, only love can tear down barriers between religions. Only love, po, lugod. Inyapin ni Kristo yung penabili na kaya katamo, love one another as I have loved you. Amen. Ingino dela ni Pablo at kaybat i Pedro karin Roma, anong nura kasilwak ing karelang daya, ngata mo pong manalangin, O Diyos at Ginumi, pakiramdaman mo kami. O Diyos at Ginumi, pakiramdaman mo kami. O lubos mayupayang Diyos, impamamaralan mo e nakalupa ning kaya kami. Kapilan man sana e kay mag-alinlangan king kekang kaburian. Ipanalangin mi keka o Ginoo. O Diyos at Ginumi, pakiramdaman mo kami. O maya paginu, king makayato mong biye, misan man e kaminta Roma, makanyan man pinili me in syudad ay ta, ba magintuknangan ng kekang vikaryo, makirandam ke sa keya, antimo impamik kirandam mi keka, ipanalangin mi keka o Ginoo. O Diyos at Ginumi, pakiramdaman mo kami. O mapamakalulong Ginoo, dakalake kami ring emi punta Roma, makanyan man apipiyuming pagkalumukeng pamikasundo nukeman ka rin, ipanalangin mi keka o Ginoo. O Diyos at Ginumi, pakiramdaman mo kami. O malugod a Ginoo, balo mo king maselese uling lelangan at kinapos mo kami, tipunan mo king sang lalam ng pamamuntukan ning kalili ng Pedro, ipanalangin mi keka o Ginoo. O Diyos at Ginumi, pakiramdaman mo kami. Ngini adwanta mo'y sarilitang kapagnasan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. O Diyos at Ginumi, pakiramdaman mo kami. Banalay pa, emila mo ipanalangin ding at yung keti, nonering at king mabilogayatu, ang maniwala keka at king kekang anak. Pisan metungan mo kesana, lalam ning mayayakit ng bikaryo ning pakamalan mong anak, ang mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Mipuring Ginoon Diyos ning metsikluban, uling king kekang kaya pantinggap ming tinapi ang pang mikeka, tinaping bunga ning gabunat pi pagalaning tao, aparake kami magawang tinapi ning biye. Mipuring Diyos, kapilanman. By this mystery of this water and wine, may we come to share the divinity of Christ who humbled himself to share our humanity.
Mi puring ginon Diyos ting metsik luban, uling king kekang kaya pantinggap mi ngalak kayang pang mi keka, alakay ba't karingubas at pi pagalaning tao, aparake kami magawang inumaning kaladwa. Mipuring Diyos, kapilanman. Manalangin tamo kapatad, bainting kakatamong dawon, matanggap yarapaning Diyos, igpang mayopaing totoo. Tanggapan na saning Ginoo ting daon karing gamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katami ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, papagbanalan mo reting ngayon, at bustan mong ing espiritual ming sakripisyo, gawa na king alanang gangayin keka, king kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka ang timorin. iyat nayo ring pusoyo. Makayat nanaw keng Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos, Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paratiet numan karin. Oig pa, Diyos King alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong ginumi. Yang kordero ang milalako king kasalanan ng yato, king kayang kamatayan, sinintang na ingke kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik ingke kaming biye. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingke kang ligaya, layon makyabe alangtok ng babiye kapurian keka, at ngaming kakanta. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos mayupayat. Meet mo yung banwa, ating labwat, kingke kang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nuan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Nuan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nuan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Nuan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Tunekapin banal o igpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan, at daya ng Ginoming Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karingke ang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan minom ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo,
at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanaku. In misteryo ning kasalpantayanan, King kamatayan mo, linupig mo ing kamatayan mi. King pangasubli mong mebye, siblimeng biemi. Ginong Jesus, datang ka, maligaya kaya kami, King wakas. Alleluia. inyang ining gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon mi kakaiting tinapening biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumbuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kini kami ngansa ng misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Arsobispo mi, i Pasiano ing Arsobispo Emerito mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na the Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding religyoso at religyosa, ding diakono, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang miyang nabiye, tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal at tinupad kimmalmong kaburian, king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Esu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tuto, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Igpami ayat at siya misambanying lagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, may pamintuan ing lub mo keti sulip antibanwa, ing kakanan mi king aldoldo, ibiyan mo kaya kami king aldongeni, ampone patawad mo kaya kami deng sala mi kaya anting pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami, mangya mo kaya paisaul king tukso, nunay kabos mo kami king marok. ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Esu-Kristong kekaming talapangabos. Uling keka ing kayarian ating kayupayan ating ligaya manggaman king alananga. O Ginoong Jesu-Kristo, sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kekang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka ang timorin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan.
Kapayapan po kay kayangan. Kapayapan, peace with you, peace with you. Iting pamayabi ning katawan at daya ning ginutang Yesu Kristo, paggalub na saing biyela nangga kaya katamong sablang tatanggap kayo. Kordero ning Diyos, Amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. o ning ginutang Yesu Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan, tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Iti ay nga mano ning Ginoo, ikakayap yu ing paglako ko, uling nung eko mako, ing talasaup, iyadatang kaya kayo. Alleluia. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ibayo mo kami kapamilatan ding misteryo, ape kirakayan mi. Sopan mo keng makakilala ka, at isadya mo ke sana para king kalam ning Espiritu, itiadban mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Den pong mig-offer nga ni keng Marianihan, ilapin po din keng liturgical environment, den magsadya, mag-prepare para keng Santa Misa, lalong-lalo na po nung ating kapiestan. So dakal po salamat keng liturgical environment. Palakpakan tala po. Dakal po salamat karela.
Tukiya po yung misa ng Bernie, metong yang choir king, member, king kakatamong parokya, at yun po ketan pangadi tayo, pagmisa tayo, kay ba na pong sinuyo, king nga pong gino, king parokya, ngeni inaus na nini nga pong gino. Pasalamatan tayo, king kayang pamanyuyo, king nga pong gino. Ingino manatili kaya kayo, At kaya ka antimorin. at bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at din kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daun umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.